Sekolo sa primary sa Hlakanang se agilwe ka 2003 morago ga gore badudi ba hudišetšwe mo go tswa Talk le metse mabapi. Anglo-American e baaketse dipoloko tše pedi tša diphapošiborutelo go ya ka palo ya bana ka nako yeo. Eupša ka lebaka la go gola ga thari ge mengwaga e ntše ya go na le nyakego e potlakilego ya diphapošiborutelo tše dingwe. Badudi ba lla ka gore Anglo-American e goga dinao. Ba tsala ka ra fa sa lua la COVID-19 pandemic. Re gopela gore be class tše enough gore bana ba kgone go phatlala and le gone ge bana ba tletse ka re ga ditlase ke kuša gore kušo bona a bega botse ka gore ba tletse go arasiwa a ba kgone go kušiše go understand a ba kgone go lena ka maiketlo so be re sa gopela go Anglo gore e tle e re thuše re agele sekolo ka ge re tshepišitše ba tlogole go tshepiša batho lo tše ba sa di direng. Batswadi ba ipiletša go mmušo go tla ka tharollo ya nakwana. Bana ba tsena ka gara masaka ena bana ba tsena ka go tšhentšhana sekolong gona yuano bana ba swantse ba rutega re nyaka gore bana thuto ya bana e beya maemo a godimo mo sekolong. Ge pula e tlo e kana gone jalo go tlo diragalang ka bana bala ba rena ba tsena go ka kwa gare ga dinnete re no gopela gore mmušo fo gone jalo o dire plana gore o re fa di-container. Anglo-American e ikarabetse ka gore projeke ya go aga diphapošiborutelo e tla thoma mo nakong ye e sa fedišego pelo.